Betul lebih apa? Black wawa. Set. Belum nak turun kerana merama. Tapi belum nak bikin apa murid cukup main. Surat di semanga. And betul kau ini Pacific Island Food Revolution. Aku satu ngona vale ni kau merama. Apa kau tena kau letak ni nona nama. Rong ada usah dulu lah. Manggo sabak kayak Bruce Lee. Wah! Mulai reza mana letak ni mana. Ramai. Ya belum boleh betul kerana merama ni doa murid cukup mana. Surat di semanga. Rong ada apa ni benar cukup Pacific Island Food Revolution. Aku satu seratus nganggo. Ena lo manival di kuro na marama ito kung wasa go na pamatal tag ko talen balatanggo to pa ni bina chugo na nama nga sarwa ta ila singin din bulu nak rani pamatal tag kim nga pala leka patan lo ni ingredients sa ni taka ni nama do sa tag bu sara ni mendoro wa kiwata na wakanga ni wakita na mix vegetable tawata yang asal tamboyevo nak marami na mosi basikan tahu kung nunggu dapat ni nama. Right. Kaya usah tega usara ni bikin dan sini kora da sapa karo tungo da tomata na parasa na kuy kamba umata nga bikin munin na obyo kan ni ndo pa chumaro da sarapa manaka. Balik sangi bakam tu mana mura da kena gora da kena. Pa crab meat, parasa tongo pa jinja mandanga. Dan da kena ni susok go usin kala sara na takapa. Tana ge sarapa. Satana tega usara. Da sarapa mandana maramu. Kung nama. Right. Crab meat. Iya. Sandang may. Crab meat. Tomato, ken varasa. Raida. Toro tigo na pendi bolat tigo na kango. Tepa kago ba na kato masakad vale. Na cucumber. Na boleh Pacific Island Food Revolution kakana bulan-bulan. Kukamba. Cucumber. Carrot. Tidak ke? Santin. Okay. Go. Iya. Na ginger. Na tikni ginger. Tolo na buwan ni garlic. Tina rocket Pongo na mix ta ka na mix. Kaya na mix reza. Ya na mix to. Go lomo soko. Semi ba wai. Sama. Kena wai nga na wai ni. Yes. I'll have a pinch of salt. Reza na masima. Parle mo na masima. Masima and sugar. Suka. Ya. Sugar. Mix it. Holy. Oh, ker saranga. Ker. Aku sakan na ngayon sa pa kung saan doon ito ngayon. Problema na. Excelento. Bravo. Tama mo na pala brother. Say ko yan ito ka ni nama raw kakana bulan-bulan. Kani kerwa raw ninda bolia. Ken ruto ibali. Tinto na. Ano to? Jangan ang dalam mo tindalan. Kembali sana crab meat plus tin tuna. Gosok kami crab tuna meat. What kina nama with vegetarian everybody. Pabandong tuna. Spread taga belaka. Wanna do the honors? Oh yes, of course, yes. Oh, hold on. Wait. Gonna korra, na korni new, kono do taga batuna nama normal. So nagay Wait, tabi cumi vale, balata mo bisu ka na bali kuro. Diba ka na bali kuro sa to ka kina na singa ngay. Ni besa baru ni dak na mi. Na miti sabo. Right. Awa mo no kier nak mandi Don't mamay. Sama laka. Besa baru. Reza. Reza na kena re-rave na ka. Totoo ka ba ko turang kena marama. Kakana raw mi baka usap tukuna chika. O chingango usala tukuna bitine Deborah. Chiku sarmita mo vertine Deborah. Zakan nama baka lebu. Balata nang gaya no nang gali zakama talibi ko nang nama nga o iko kota mo iwaitui. Baka mo na Pacific Island Food Revolution. Kakana mo nawere. Kakana bulan-bulan ne baba. Turun yung bulan-bulan orto nang wani. Sare di tal tu kakana raw bitanga na minitsi. Sala kali ko mo salita boleh mana. Ya, mau aquí hasta la mandarreda.
Ia mna boleh betul kan marama ni reza ni samai kerau zakaboti na zaka ni nama raw mata na bulan dendre do staff tungo senga tembe na zaka seraba na kaka na bulan raw na kena boli raw na kena kumai sa toka serango go na zaka ni nama nei asela tambolebu e Kalambu housing odi place and na singa dai au sana boru tobulengo muna kilana kena kana ni rosana wakimata na crab meat na 10 fish tomato cucumber ibu sasarabo cina kena bo au satu bolengo lajin dani bosawa asuri chiko ngole mai dormi kana bate Kalambu housing udi place da babu ni binatiko the Pacific Island food kania Auto Revolution. Na luma ke bakilana matata ni zaka ni kakana mbula mai na were se ki waitui siko na www.pacificislandfoodrevolution.com bala tarunga siang wala ngani kakana ebiti kakana na Pasifika pakatana kina radi kania o hiko o ta ona wat kirto nangwani nama for you udi place nga sarawata